at napakaisa niya kaysa lalantam niya kanag na nakustada tigyan na anto na tigyan ni mapya. So mano siya amapay parangay na ugay na dipsimbayang ginani paganibtan ay kadua betad nas kanian abarasimba si ikwallah na ugay na maratay parangay lalay yung tanunan pinunginan na pakaisa na anto na imaana ag yung kuta mapya word amapya simana niya nawatan no pagilaya na ay akatimbulan aging ganan ang meaning word ang mapya nas kanin so ikasusuwat wallah subhanahu wa ta'ala na biti mapya na amay kaging ganan ni kiap manay tanuron nang kain no to kapakaisa ba mapya sumano siya ang mapay parangay naugid na dipsimbayang yung kuta din ni kapsimbayang na ikasusuwat to wallah di ang kain no to kay sabab sa inisugurutan wallah subhanahu wa ta'ala so kasimbayang. So it means na ayami akwaro na may kasaktano na iptugot tano so sambayang tano na kanabo mapya apid ni kapya tano'y parangay kamyak kalala pumagitong sisa mauryalungan aging kuto so pagampagan na pumagitong nas kanin so sambayang na amay kamya pagitong so sambayang adis kanin makapas na so kadaklan si iko mga simbang ka na palis kanin pagunod si iko sambayang na din kapakapas sa manin naging utapagan na yabtad na miya fila nabuto ikadua betad nas kanian so barasimba si manusia na ugay na maratay parangay nangay no tostad mapyanan napakapwetong tanuman ko pa kay sitano so word ang mapya as kanin ay meaning yan ay kasuswat upad ng tano Arabul Alamin sa manin na diskanin ni Sembayang na kasuswat to Allah nang kay no to yung kuto karatain ni parangay na ikasuswat to Allah subhanahu wa ta'ala dito ikasuswat to Allah kaaya pitiro Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin pipiyakan wa tigwa Allah subhanahu wa ta'ala kamata na so Allah subhanahu wa ta'ala na kububuyan yan susiran no to mga tao adi pipiya di pino to mapya so it means nagyang ko to man abtad ay kalili day pagay siya anto na mapya sa gyang utaduan na did na mapya kalang no to miya lapis so paganay miya lapis ang kay no to ay sabab sa gyang ko takapyan ni parangay na de makapas so sambayang yan na pagunot agyang ko takapyan ni parangay na miya lapis kanya ay kadua abtad na subara simba na ugay na maratay parangay na pagunotong pan anto no to angay no to ayat pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'ana al-hadith na ayat tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang muflis tao ang lapis nas kanin so manusia apakataling umasagyang ko to agawi akapamagitong ay tiling uman ay pakataling umaro sa miya kalalas kanin ni simba at tigu Rasulullah barasambayang nagubara puasa na barasadgap na tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam na ugay na pagkataling umasag yung kuto pun agawi na itiling uman yan sukarata yan ni parangay so kaya so mga tao api marataan yan na pagkataling umaro na aya kesuoto at tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam na sudin so mga balas aging kaya mga galbak yan si iko kaya simbayan kaya pusan yan kaya sedekan yan nasulangon ubalas yan na kitugalin kitransfer sa ikaw mga tao api marataan yan nasa manin na din nakilamboy sir kanyan kami sirus kanyan na amay ka still pa rin agyong ko tadi ka pangukumu Allah subhanahu wa ta'ala niya sirus sugal bagay na mapia nasa manin na diskanin makapmweden na ayak kesuoto na susiran ito ang mga tao api marataan yan na solangon o kadustaan nila naman solangon o kadustaan nila so kaduseran nagyong ko taduseran na itugalin sa giyang koto amangat siya giyang koto barasimba amaratay parangay sama niya na miya pamana miya ko na solangon o maratagal ko na miya napis kanya katano din tano aso kapuparangayan sa mapya aguso iman parateya simba si ikwallah na dua timan anan abtad adid makapumulag did nanan makapumulag
Kaya inisugurok tano sa sambayang na inisugurok tano sa kaperangan sa mapia. Oy. Tano din tano pan aso sambayang na ayaka turun wallahu subhanahu wa ta'ala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mataan aso sambayang atigu Allah napkisa pariyan so mga galbak ang mga rasisingay mga sisingay galbak piya makasisingay galbak agum yang makaratarta galbak. So it means kaya sabutan ro sa giyang kuto ayat na amay kabarasimba ka na umaratay kay parangay na kalinian aging kuto karatang kay parangay. May sabab ko sambayang napadsap toos aso sambayang ka na tiyarima na kalinian subutan ka. Madagala ka kung naguna. At kaaya ipsugu usambayang ayap ka ay masuso usambayang na ipsi pa rin sa mga rarata agal ko. Ipsi pa rin sa mga rarata agal ko. Nakanabarubu pa. Darubuta man Allah subhanahu wa ta'ala aging kutakap kububayin yan si Iko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kanababu matag sa aging kutadin yan hindi ka bentuga. Kapmentuga. Okay. Katano din tanong. Ilayin tanong sa Quran. Din na kaadno Allah subhanahu wa ta'ala. Asati man buwa kaadno. Aba pisipaan Allah subhanahu wa ta'ala si ito kauyag-uyagin. Managing ko ta kauyag-uyag aging ko ta kaadno Allah. Din na pisipaan Allah kaadniyan. Kaya Peter ibn Abbas radiyallahu anhuma na dad na tiyo Ibn Abbas inad no Allah subhanahu wa ta'ala abaran yawa akaad niyan nabudad na tigim ban asyutin yan ginawa aban yan kalawani so kasaslain yan ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nagudak na tigin managso Allah subhanahu wa ta'ala mana dak na tigin mabatya si isa Quran aba pisipaan wallahu ta'ala akawyag-uyag o kaad niyan arwar si Iko Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya pikir wallahu subhanahu wa ta'ala la umruka kita la inana la lamun kasr la umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun ibat ko koyag-uyag kaya Muhammad innahum mataan asiran lafi sakratihim nasiran na matatagusiran o kabrg matatagusiran din o kabrg at tigno Allah subhanahu wa ta'ala ya'mahun narusiran na tigno Allah subhanahu wa ta'ala rupa-rumpa dahil na kaadno Allah subhanahu wa ta'ala asya ko kawyag-uyag agyang ko to kaadno ba niyang pisipaan arwar sa Iko Nabi sallallahu alaihi wasallam